aja no bilang aja. Ça va? Ça va. Jam. Jam tu. Waya diri mo ano. Awai no depuis mariage on Depuis fait. arda to ano nanda ko no maduma. Hay tous. Pourtant dandi ni ngakunda ni modi ma to ako ni ko ngakunda ni. Parce que woni no ngalanta ko fiya ngadefata no dalan to antu. Oh, mi lamba ko fi ma. Ala kulie na me ngoni ayida quoi. Ouais. Ko ata mi sincèrement mi araga boy. No, ar ler fa daw do ka kamani. Ler fa daw ar mi lanto be nyande fi na tay do yi. Ko to woni. Be yalti seeda. Ala gane. Be yalti be motaki. La fa no we yewtu seeda hari déjà mi noddete no yide. Ok, problème là bas joni mi ari déjà. Ka. C'est pas grave. Ok. Onno ko fi gorejo maw. Bama. Fi entramen der ga. Mi rongu mo famude depuis mi jomba mi ari do. Awa? Nano mi sikkir nono nano mi tawro. Awa? Ayay jemmani simi wali ne simi memimo. Ayay mo maɓɓe cowtito sonka. Awa? Mi anda so tawi woni ko jinnanangimo ka hara ko nawnare o mari min ɗo ko famugol wofi gorejo ma o nder ga jemma mi induma hara mo huli tum mo egi À chaque fois ka ko wonde. à chaque fois kam sika ka salon ga ko probléme simi ayi simi naati ko salon ga hara mo jooɗi ga ayay mo maƴƴirani a sikka mara ko goɗɗum mi jogui ma hara ko goɗɗum o miɗon ko andude o wallahi fi ɗum ɗo ganilam mapingol. Franchement, je comprends rien. Andiramo nawnare. Andi bama gore jam. Andi fayda déjà a mariage on fait dire déjà yi ko no menen ko min pousi fayda ha du wad. Afami. Donc min chaini lan do parce que mi andiramo jinna mi andiramo nawnare. Mi andiramo problème ay ça, ma problème mental fus mi andiramo. OK. C'est on dit non, c'est pas grave. Donc kadi parce qu'il m'a jamais parlé de ça aussi. Il m'a jamais expliqué ça. Mais do joni mi fala jon nan time seda mi makko mi yibe meyor non ka kuna me meyor. OK, problème mala min do ni dum do gani la mapingo parce que non na problème anni min do mi taw ko mami hala ma parce que ba woni gorejo makko ko ammi andi bawo makko nane ne mi noddata mi expliquana dum do hay goto ala mo mi halanta dum do sina a fami ko mi haliramma nano kadi fiya landi to ma fiya andu on fiya non laisse tomber mi non je sais comment gérer ça. OK, naya andi wode ko min halamma a fami ka gère min do dum do kan gani la mapingo parce que kala ndalam do ko min ma jamais parlé de ça. Min hande mi wadda fido mi andiramo kadi ko sita ma ko min kay do min sikama ko ni o way nano ma nyande ma pikku soit ko din piji do afami OK ay ne go mo yata yes makko mo majje tum mo majje simi memimo he don ga sai mo cioncolon no ne mi anda kadi photo sina na parce que sa jumbi jundane on wonde problème trop boy na min de to wara kawr mul binde mo do jemma jo on sait jamais way da do Habib, kana no di ko no wonna le Pourquoi cette question? Parce que an nyando nyando ka dugol lang ona hay restaurant go ni ko bar ni café no ako yete ko don ada tala ni na suudi go no minno mi ronki dum do ko mi ronki mi wata ma jokkugol hala wana tala bi sen jande mi wata ma jokkugol no parce que kele yaade ko gagnanga afami mi go mi ronki ndar bole gambe fo kadi ko de bande do yaati Dubai mi lan jodi do awana tala ko mi fala hande awana tala ko mi fala jam hay gore ma mbama na fula musun kun ko jobi kuno ala ko ala mo wanu ko no ala jokando ino go mi ronki tay ko ni hara c'est bon entre men nan c'est bon Agenda to mi yote. mi wata agenda go O mala agenda dala mi yote ndo. Da famu de ko aduna do ay kulli joydi fotata. Est ce que famu? Donc mi ko inda ko yida lando ta sikula mari moyin quoi. Sa jokkire lan ko fi Allah ne laado diggol wata lan jokkirde. Min ta ebindirange bama ta ebindirange goddo go. wana fi mari moy anani bama gore jama ko be ma ko itti sadaka sikku na be ma ko itti sadaka anda wiide mbudi harmudi no wodi mbudi harmudi ala e o leedi do wallahi Agenda mi ngera. Min o mo nda yide do.
tawi la accete ɗi l'oxygène ɗi komi ɓi julɗo kadi est ce que ɗa faamu a wata arde eɓɓidirala e goɗɗo innugol oɗa wanni copine mum wannalima est ce que a faami min eɓɓidiralan e o ko aduna ɗo fempo groupe mako koko nguɓata to et je vais te dire quelque chose waɗu hoore ma ko dowaɗa wonde ɗo sa tewtike aduna a ninsay min ɗo ngoy mi tewtaki aduna min ngay goɗɗo jiila wonani aden adunaɓe a faami ka an déjà ko joɗɗaɗo hakkude ngal si goɗɗo innama po'o ko onon noon po'o ko onon par ce que worɓe ɓe fof hande no reebude no heɓira mbuuɗi ano innugol komi julɗo ɓe julɓe ɓe kanni ɗa mbuuɗi e wonde ɗo mon affaire jala ko neɗɗo sigi komo pensata hayma he watta ɗin piiji siɗa andi joni e pellet hiɗa hooli amma yey rew Allah toroɗamo yo hokkore ko ala goye mo anda goye ma e o leydi ɗo raabi waɗu hoore ma doy a naɓi hoore ma ka hewtani ko woni mi wawata jokkugol mara wannatalan besoin ndiyani ɗum ɗo woni mi ronki ɗum ɗo na besoin ni ji ko jenni ji fanta ko jenni ɗum ɗo a yawru donc gole ɗan no yaade Sheraton fi Allah ko jenni golli joyi ɗin fotata raabi ɗum ɗum noon ɗo woni mi famata ronki har ko jibaɗi ɗo mi ronki ɗum ɗo woni mi ronki ji fi ji 10 000 sa jokkayla jokkiran giggol laaɓugol a faami wota jokkiran goɗɗum ma yaade jiri rab C'est qui? Olero. Diri mi fenya. Wali. Nini ya diri mi fenya? Hiyo kando hata mkisi kabla. Kono wali. Tuona hapo. Quel problème là tout? Comme voilà. Como jogi téléphone ma? Téléphone no silence. Téléphone ma no silence. Téléphone ma no ay wonde silence pendant une semaine. Une semaine mi do nodde ma téléphone ma no silence. Awata la décroche di appel tu te prends pour qui? Pardon, désolé. Désolé, pardon, honte ton. Kako bayida jombi. Nani mi soutenir mariage ma mais avec tout ça tu m'avais promis d'être toujours là pour moi. Ya wat ko do da watte ko foppo. Donc forcé ko ma wada ko minni ko. Joni ayata programme diam anode tala mate fa landaki. Hay dépense jandi nga sanzima duiti fop. Si maybe besoin di jona wattali fi yonno. Non, je suis vraiment désolé. Battante kadi ko. Si mi non dima de crusade ba si mi non dima de crusade ko billahi wallahi hay ko 2 heures du matin si mi débarkata ka chambre ma tawna na fi no sa andala afala tous fijir golla afala testude ka Pardon. Ya comme ya. je te donne 2 heures de temps Il y a pas de problème. 2 heures Tu veux je t'appelle. wallahi billahi si da wona ha weta la koram da sana ma nan kadi 5 millions jini si mi aranta ko Je comprends. ko mon ami bidade bama ko ngol woni haalande Alande ko nda wolde ko. alanande parce que alalandaru No piti on nande. accimiranma hunde wotere sérieux mon malandade landima ko jaaboɗala ene mi welatama woni ka mi luuɓu ka ko hon ɗum waɗi siɗa wadde ko konɗa wadde ɗo an tigi ɗa andi konɗa wadde ko hewtami haalnama par ce que ɗa andi sen naati ka chambre en waalike simi memima ko dogugol hiika concolon no ala ko gerata aynay mo jinnanani kon ɗum waɗuma a nawmu ka kon ɗum waɗi ka kon non nanguma hande ni kam mi woni ɗo buuɗiɗa joni no dela dépense angol no timmi daaru wiya mon sansi kala komi faala no wonanilam okki meeɗa an tigi ɗa andi intérêt dewgal ko ɓiɗɗo simi naati ka suudu mi memima hiɗa doga ɗa pitim patan no mi ronko faamu